Assalamualaikum teman-teman. Wow, jumpa lagi teman-teman nih. Wow, ini ada apa lagi di sini teman-teman ini? Wow, ternyata di sini ada boba, ada Squid Game. Wow, ada Doraemon. Wow, ini ondel-ondel pocong. Wow, Pop It dan ondel-ondel. Wow, coba kita lihat lagi. Wow, ini si Marsha ternyata teman-teman nih. Wow. Wow, apalagi nih? Wow, Upi dengan si Ipin. Wow, dia sedang bermain di atas ternyata teman-teman ya. Wow, ini ada si Monkey ternyata teman-teman. Wah, mantap teman-teman nih. Yuk kita amankan dulu. Apalagi yang terlebih dahulu teman-teman nih. Wow, ini kita amankan si Pop It. Wah, mantap teman-teman nih. Ternyata ada Pop It di sini. Oke teman-teman. Kita taruh dulu di sini teman-teman nih si Pop It-nya. Wah, mantap ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita amankan apa lagi? Wow, ini dia teman-teman nih. Ini si ondel-ondel ternyata teman-teman nih. Wah, mantap teman-teman. Kita amankan apa lagi ini teman-teman nih? Wow, ini kita amankan. Wow, boneka BTS. Oke teman-teman, keren teman-teman nih. Wah, mantap ya teman-teman ya. Wow, kita amankan apa lagi ini teman-teman? Wow, ini si Monkey ternyata teman-teman ini. Oke, ternyata ini baby Monkey. Wah, nyangkut teman-teman. Oke, kita amankan terlebih dahulu nih teman-teman nih. Oke teman-teman, kita taruh lagi di sini teman-teman nih. Wah, ada baby Monkey-nya. Keren teman-teman nih. Oke teman-teman, kita akan apa lagi? Wow, ini dia si Upin dengan si Ipin. Oke, ternyata teman-teman, kita amankan si Upin dulu ini teman-teman nih. Oke teman-teman, kita ambil lagi. Wow, ternyata Upin dengan si Ipin jatuh. Oke teman-teman, kita amankan lagi ini. Wah, keren teman-teman nih. Kita amankan lagi. Wow, keren teman-teman. Wah, kita amankan apa lagi teman-teman ini? Wow, ini dia si Marsha ternyata teman-teman. Wah, mantap teman-teman. Kita amankan si Marsha-nya. Wah, mantap ya teman-teman ya. Ternyata ada si Marsha di sini. Oke teman-teman, kita taruh lagi di sini teman-teman. Apalagi nih? Wow, ini dia si ondel-ondel pocong. Wow, mantap teman-teman nih. Ada si ondel-ondel pocongnya. Oke teman-teman, kita taruh lagi di sini teman-teman nih. Mantap ya teman-teman. Wow, apalagi teman-teman ini? Wow, ini dia kita amankan. Wow, Squid Game. Oke teman-teman, Squid Game dengan si Boba. Oke, kita amankan lagi ini si Squid Game dengan si Boba. Oke teman-teman, kita taruh lagi di sini teman-teman. Wah, mantap nih teman-teman nih. Apalagi yang kita amankan ini teman-teman nih. Wow, ini dia teman-teman nih. Oke teman-teman, kita amankan lagi si Doraemon. Wah, mantap ya teman-teman ya. Si Doraemon ternyata ini teman-teman. Oke teman-teman. Wah, keren teman-teman. Cukup sampai di sini pencarian kita ya teman-teman. Tapi jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman.